pričešće oprisutnjenje vaskrsenja. Zato liturgija bez pričešća je što Gospodar, ne znam, stavljaju teška bremena da se ne možu pričešćivati. Gospodo, nigde nema u kanonima da je preduslov pričešća post ispovest. Nigde. Ja vas garantujem da sam preveo, protumačio. To ne znači da ne treba post i ispovest. Svaka čast svakome, ali može pop da se jede uveče pa da se pričešća, a ne može ostaviti, sve su molitve u množini. Liturgija vodi pričešću. Ko je dostojan? Zlatoust je rekao, nijednom godišnje nisi dostojan da pričestiš. A kako onda možda kažeš? A posebno što kanonski uputstva Trunskog sabora, svetle nedelje, svih 7 dana idemo u crkvu, pevamo i pričešćujemo se. A kako da postiš na Uskrs? Dakle, liturgija je oprisutnjenje ikonomija. Ikonomija Hristova se nezavršivo završava. Drugi dolazak će biti završetak, kad dođe u carstvo svome. Kad bi u momentu našeg pričešća došao Hristos, zatekli bi se da kao pčele na saću, tako smo mi svi na Hrista. I jedemo ga i najtešnije se sjedinjujemo sa njim. To je ko ne jede telo moje i ne pije krv moju, to je ta 6. glava Jovanova, izgovorena Hristom u toj kapernaumskoj sinagogi, sačuvane su zidine nekoliko metara. Tako da je liturgija srce crkve, crkva, jer se tu Hristos poistovećuje sa svojim telom, sa crkvom, sa svojom nemestom. I to je brak, slika toga.